nak jingla ban yeng la chong ki chan hakaban seng kam lejong wei ru rong ba bla tip kerteng kum ba jon nong lan bla play ke dukan Graham and Cullen store dangaus nam ubaladap amaukar hagani ke kenti pat la yoban Pynïar ni ke kam ban play pat sai Kawei pat ke dukan Atiar yagani ke dukan ru la ai ketang hi ke Graham and Cullen store kabadan Mawlai Phudmuri ya ke bla play pat ba khandai direct unai lar arjar option hagani ke dukan gidan bonjai Atiar ba kuntobi Jainsem ki bek kentai ki Jingdeng nalar ki wei pat ya ke bagi pat ba kinla ban thiet hagidor ki babet babyang Justru dari perfect sih. Abang ni IT dah ni tu. Abang ni lelaki itu plus sikit. Abang ni bertukang berjuang kecil jom ni. Kemudian ketika tiba-tiba abu akan bercakap. Utara akan ratu dan rekat lagi. Rengkap bakal kakak bisa pakai baru atau yang tertentu. Bakal kenal yang ni. Cuma itu. Kembali pi baru kipat ba mengai ba John advisor jong ka GNC store tengah skwa ban itu pi baru ka GNC store kadon arteli ke dukan Kawei ke bahapa mokar ke balong specialize yaki Q sentiu sermek bat kani menta pendapat hangni hapo Mawlai Phudmuri kadon hapo building jongka grow in grace kumbangi jia ong san hakajing kerku te kumta ngiyo kalat kalenti bangin bo sakawei pat kedukan hakani ke building grow in grace kabadon hangni hapo Mawlai Phudmuri hajan jongka 3 little birds restaurant te kabadai ru chakalenti balik chapo Don Bosco museum te hangni ni kani ka GNC kabu yaki Jainsem yaki bag nangta ki gift item te kumta terter te ngampala banong kandai specialize yaki ai te ngin sefit tu kai kerkomya jongka market te kumta pat ba ngamdon iye lat na kajing kerpat ya pi wei ba sobha ba pinwan hakane ka building namar hangni ka building om tang ka GNC store kandan kadon ru ki dukan sha ki dukan bakery ki dukan jongki thrift clothes nanta ki dukan ki ba judi ya ki kunjilakai jongki khlong lani ki bang juang ki toy shop ki dukan ka beauty parlor kadon nanta ki dukan di juti nakani ka building playo alon nanta sa Kawei pat ka convenience store kablaai kerteng Gwen and Dance ke sobha pat ba yawan popin rung hakani ka building namar ka jingwan jong pi pat ba berbor ka dei ka jingkersan namar klam ka jingkersan jong pi pat ba kamut kanu ka kam ka bangile kalong le no e sasisen kublai shibun mengai ba jon advisor jong ka GNC store kublai
habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.